ئەمە بوو جاری چارەمینە خانمی بەڕێز فۆن دەر لاین وەزیری بەرگری ئەڵمانیا سەردانی کوردستان دەکات و ئەمە مانایەکی گەورەی هەیە. مانای ئەوەیە کە ئەڵمانیا پشتیوانی گەلی کوردستانە و پشتیوانی پێشمەرگەیە و ڕێزی هەیە بۆ خەبات و تێکوشان و قوربانیدانی پێشمەرگەکان لە دژی تێرۆریستان. Der vierte Besuch von der Bundesverteidigungsministerin Frau von der Leyen in die Region Kurdistan bedeutet, dass sie die Region Kurdistan unterstützt, Peschmerga unterstützt, und das ist eine große Bedeutung für uns und das ist auch ein Zeichen für den Respekt für die Opfer. دوستی بەڕێز ئێمە زۆر بەرز دەرنخێنین ئەم سەردانەی بەڕێزتان و داوای سەرکەوتتان بوو دەکەین و سەفەرێکی سەرکەوتوو ئینشەڵڵا. Unsere Freunde, wir werden diesen Besuch sehr hoch schätzen. Wir hoffen Ihnen und wünschen Ihnen viel Erfolg und guten Aufenthalt in der Region Kurdistan. ئەم سەردانەش وەکو هەموو سەردانەکانی تری دەرفەتێکی باش بوو بۆ هەردوو لامان بۆ ئەوەی ئاڵوگۆڕی بیرۆڕا بکەین و باسی ئەو خاڵانانە بکەین کە گرنگن بۆ هەردوو لامان و ئێستاش بابەتی هەرە گرنگ بۆ هەموو لایەک بابەتی ڕزگارکردنی مووسڵە. Auch dieser Besuch, wie die anderen Besucher, war eine gute Möglichkeit, um Meinungen auszutauschen und über die Punkte zu sprechen, die aktuell sind. Und das aktuellste und wichtigste Thema jetzt für alle ist die Befreiung von Mosul. ئێمە گوێمان لە ڕێی ئەوان گرت و خوشمان بە دوور و درێژی بوو چوونی خۆمان باز کرد بۆ ئەو کە چۆن دەکرێ و بە چ شێوەیەک و ئەو اتفاقی کە کراوە بینی وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی دیفاعی عێراقی. Wir haben zugehört, was Sie uns gesagt haben, aber wir haben auch sehr ausführlich darüber gesprochen, wie das vorgehen soll. Und wir haben auch über die Vereinbarung zwischen dem Peschmerga-Ministerium und dem irakischen Verteidigungsministerium gesprochen. هاوکاری ئەڵمانیا بۆ پێشمەرگە کاریگەری یەکجار زۆری هەبوو و میزانی گۆڕی لە مەیدان و من دڵنیام بە هەمان شێوە پشتگیری ئەڵمانیا بۆ پرۆسەی ئازادکردنی مووسڵ هەمان کاریگەری خۆی دەبیتن و جارێکی تر من بەر خێراتنێکی گەرمی جەنابت دەکەم و داوای سەرکەوتن بوو دەکەم. Die Unterstützung Deutschlands für die Peschmerga hatte große Auswirkungen gehabt und auch die Situation in den Fronten geändert. Ich bin mir sicher, dass diese Unterstützung weiterhin geht bei der Befreiung von Mosul. Nochmals begrüße ich Sie herzlich hier und wünsche Ihnen viel Erfolg. جارێکی تریش من بە ناوی گەلی کوردستان و بە ناوی هەموو پێشمەرگەکان سوپاسی جەنابت دەکەم و لە ڕێگای جەنابت سوپاسی ملت و حکوومەتی ئەڵمانیا دەکەم بۆ هەموو پشتگیریە کە بۆ ئێمەتان کرد و زۆر سوپاس. Nochmals in meinem Namen, aber im Namen des kurdischen Volkes, im Namen der Peschmerga bedanke ich mich bei Ihnen und über Ihnen auch bei der Bundesregierung und bei den Deutschen für all diese Unterstützung, die geleistet worden ist. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich danke für den freundlichen Empfang in der Tat bei meinem vierten Besuch jetzt in der Region Kurdistan, Irak. Unser heutiges Treffen unterstreicht noch einmal unsere sehr enge Partnerschaft und unsere hervorragenden Beziehungen. Seit 2 Jahren jetzt der Ausgangspunkt ist der gemeinsame Kampf gegen Daesh, aber die gute Zusammenarbeit hat sich enorm verbreitert in dieser Zeit. زۆر سپاس جەنابی سەرۆک بۆ ئەو پێشوازە گەرمیەی کە لە ئێمەتان کرد و بەتایبەتیش لە ئەم سەردانەماندا کە چوارەمین سەردانە و ئەم سەردانەیشمان و دیداری ئەم ڕۆژمان جەختکردنەوەیە کە لەسەر ئەو شەراکەتە زۆر نزیک و بەردەستکەی لە نێوانماندا هەیە و لە پەیوەندەکانی 2 ساڵی ڕابردووماندا ڕەنگی داوەتەوە کە بنەمایەکی ئەو شەراکەتەشمان ئەو لە یەک نزیکیەمان شەڕی هاوبەشمانە لە دژی داعش ئەمەش وای کردووە کە هەماهەنگیەکانمان زۆر چڕتر ببنەوە. Seit meinem letzten Besuch hat es viele Fortschritte gegeben, die wir ausführlich miteinander besprochen haben.
nicht nur in den Bereichen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, in den Bereichen der politischen Zusammenarbeit, aber vor allem auch der Versorgung der Flüchtlinge. Wir haben aber natürlich heute vorwiegend über das gemeinsame Thema der Ausrüstung und der Ausbildung der Peschmerga hier in Erbil. Es sind inzwischen über 10.000 Peschmerga ausgebildet worden. Wir haben Ausrüstung in einem Wert von über 90 Millionen Euro hier für die Peschmerga geliefert. Und ich kann nur meinen Respekt zollen für den Mut und die Tapferkeit, aber inzwischen auch die hohe Professionalität, mit der die Peschmerga nicht nur Daesch gestoppt haben, sondern empfindlich geschlagen und zurückgedrängt haben, um damit auch ihre Region zu befreien. ئێمە لە گفتوگۆی ئەمڕۆماندا باسمان لەو پێشوەچوونانە کرد کە لە ماوەی ڕابردوودا هاتوونەتە دی ئەوەش نەوەک هەر سەبارەت بە هەماهەنگی و هاوکاریە ئابوووریەکان بەڵکو لە ڕووی سیاسیشەوە باسمان کرد باسی وەرگرتنی ئاوارەکانیشمان کرد و هەروەها کاری هاوبەشیشمان کە چەکدارکردن یاخود پڕچەککردن و ڕاهێنانی هێزی پێشمەرگەیە لە هەولێر لە ماوەی ڕابردوودا زیاتر لە 10,000 پێشمەرگە ڕاهێنانیان پێکراوە ئەڵمانیا زیاتر لە 90 ملیۆن ئۆیرۆی وەک چەک و تەقەمەنی پێشکەش بە هێزەکانی پێشمەرگە کردووە ڕێز و ئازایەتی خۆم لێرەوە ڕێز و پێزانینی خۆم لێرەوە دەردەبڕم بۆ ئازایەتی و ئێستا بۆ لێهاتوویی و شارەزایی پێشمەرگەیش نەوەکو هەر لە وەستاندنی داعشدا بەڵکو لە تێکشکاندن و گەڕانەوەیشیدا بە هەمان شێوە کە ناوچەکانیان لە دەستی داعش دەرهێناوە. Der Terror ist noch lange nicht besiegt und wir werden noch gemeinsam einen langen Atem brauchen. Mosul ist, wie der Präsident sagte, das nächste Ziel und die Vorbereitungen der Allianz gegen den Terror mit der irakischen Zentralregierung laufen seit geraumer Zeit. In diesem Kampf um Mosul werden auch die Peschmerga eine wichtige Kraft sein. Die Peschmerga, die seit Monaten eine über 1000 Kilometer lange Frontlinie halten. Und es ist gut zu hören, wie eng die Verabredungen zwischen der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Zentralregierung sind, wie man strategisch in und um Mosul